Orlando Pirates 0, Durban City 0. This is the Talk Football SA. Bafowethu. Yeah, nithi. Siyawina le nto yethu le nto mfethu. Next week sayathatha. What happened today, my brother? Angazi ndoda wenzakele ndoda. No, bakhona olamthuthu basithakatha mfethu. Olamthuthu basithakatha. Kodwa siphela umoya. Wabona next week. Sayathatha. Sifuna 3 points nje kuphela. So thatha 3 points. 3 points isiqedile la. Yeah. Manje ischeme indlela besihamba ngayo ngibona uSlap singaze simbone kule season. Mfethu asimeke uSlap. Angazi uDion Hoto waye beyaphuma lapha. uDion Hoto phela uyena lephile iphile yethu. Ubezama but uDion Hoto bekungamele aphume lapha. Yabona? Yes. Sifuna yena ukuthi asishayele amaswing lapha. Yabona? Mfethu but next time asiyangena. Ungawari. Awuyikwana phakani ukari. Mfethu, awina next week mfethu ayikho le nto. Siyawina next week yakutshela. Noma kanjani yethu le nto. Ngiyabonga. Thank you boss. Ngiyakuthola football SA.